Lucky Akashpani Difu Pini Nilitum Prevention of Blindness Mate Make kachecharche atumafan Kirai Koma Putha Chihujuput Ponjia Pansi Niletum Lada Kabori Pini Niletum Labangso Aputha Chihujuput Ponjia Pan Dr. Lakhimai Beypi Eye Specialist Mate Mekelang Abangpi Lapen Dr. Jangmi Derapi Assistant Professor Department of Community Medicines Alangtum Apan Chuphaponsi Non Alangtum Ladak Studio a microphone Tengno along Nang Ingni Tanglo Dr. Nanglitum Apan Aprangsi Akaspania Hinpen Suri Suri Akardom Nanglitum Apan Pachariglo Cardom Tangte Make kachecharche atum pan kirai komate kapijok arui lasi English alam thepen ke Prevention of Blindness Week pusigipu la so putha Dr. Beypi nangdi thi hekpen lapang so make kachecharche atum putha thanjima aprangsi nili pudamji ke make kachecharche akiso like isi li to mabang putinta chini lo isi ekdam ketekok tiki de dak kiso son iria kengle mesen sita me okle ring mesen sita e megle chechar dam de pulote isi la disability lo lata na sila so akiso bangke e make kachecharche buke isi akiso lo sita me akaron bangla kopi potsi a make kachecharche dedma la bangke ab kapre mega kiso pen po chelang dun long le por pen bunte la pen si make kachecharche det khangjang titi engela so make kachecharche bangke la son no penang ana kiso ke la so make kachecharche akiso long le deta aphanta do chirai ko mawar saita do la penjong si checharche det sita me kachepa me yawar saita do Lakhimai pikalam lo adun thu nangli phan kar jukang tung lam thik la son heloni Dr. Jangmi Derapi kopia potsi somindar along mate non itum ke do boma per thelong make kachecharche aphai ki ongrelo nangdi pen than pajir migji lalo pin non somindara long la mate pirthia dang pia long kahitlu kalite tibokhet make kachecharche amullo ka phai du ulo WHO teng pulutang te 1.3 billion anbak to g mane make kachecharche ke adhek tumke kete bok kachecharche ta do lapen adhek ke akhelu muchot kachecharche ta do hini kachecharche do labangke pu eye specialist Dr. Beypi simo nang than pamika thek pu he sita hini ya type to isi bangke adung kachecharche ke la young age bala riso korjang hotum ta dukok po ba ke hi lo kachecharche bangla kisar atum he atum bang CBC do lapen 188 million sa tumke make chechar rim lapen 217 million aphai tumke chechar o epen kachecharche ahir kang tanga phailu lapen 36 million tumke amega v aphai do lapen phan pharo pen phan throk ner kep 80% ke ameka ka videji pen chipajok un sita me la ana ong posita he 80% na make kachecharche ke chipajok unji posi WHO to menta pachini pon he la pen meka we lake ham phang la pen chuki choka mamu anchot le kipajom gali bon sita apor pi pen ki thi ki janga ki phonang anta do kok tite la sili la kopusonsi ki chiri nang jibang ki nang sot la pen langdam pulutang te record setting pulute make aso kik ba kipaking ki he refractive errors possible pu hedi ili medical science language pen ke la power ki kom puli pu he ili any layman language lote he la bangsi ki ong nai lo 53% do 53% ben ame kachecharche karon bangke la make aso kiking ke ba refractive errors lo la pen make aso kirak re la cataract pududuma tidi amek le pang hum titi he la by 25% ta ho la pen isi dolang glaucoma po mega so anung long optic nerve pudo ili hedi la so ar thole he la pahin no si kachecharche kalite mega videt titi munit la so kiso pen bange 2% glaucoma po la pen diabetic retinopathy pu isido diabetes sa joine ba blood sugar le ke bat piklote he la so la tumta ame kachecharche det ba ame kheng no dak titi 1% thola bangke la haya joine ben si mainly warlang dangke la lo ame kachecharche ba ame ke thek long le hin lo
la pen mega so ki kengki la pen ilitum na ke abisi ki dure bange la vitamin A deficiency puto vitamin A deficiency vitamin A deficiency ta la ame ka hingno ba blindness hanedi ke la vitamin A deficiency ka dure ba South East Asia na ba India long da thi ula ke la so ke la ke kicheng ke xerophthalmia pusi pu he xerophthalmia ke la night blindness night blindness ke la ajo kachecharche ajo luti kangting ho checharche pen sipang cheng po mohu amegla amega so hom anda phing no lap ti ti la vitamin A deficiency bang ta kinang so non lom ke la vaccines to do ma tinili tom hedi la vaccine ki pilong si vitamin A ta pidun so martum 9 months pen lote he lai ta lo la pen adhek ki congenital hormone ta do he la bihek pen am hangi take hot pen la mega vedet la haita karon do congenital anomalies ko hedi la haita do nang di labang so buthak waida radio cardiuratom phan ke than thek pen pot akhiru ki perfect lani la si aku puthot pu Dr. BP long dam thulo na tangte meka chi charge aphai somindara dang along million thongke ba troxy abang phua tum do pusi research atum pen taki pachini do labang so alama kupana hok nang di pen thanjima alama bang kya hok lo acha ga data long ating 37 million worldwide data lo lamang ke acha long mage 39 million puta do acha ga data long asap so ongchet do data linga research ling si tamela an ba ke do vek lo enkila swang bong sala India long amat plote 10 million an ke la 37 million pirthang kang piang bong pen 10 million ke la India long amat si do kok lo enkila swalam aputhak bang ke hok lo ako a reason bang tala ilitum India bam India lo Bharat lo ba karbi anglong ar lo le ilitum chelangdam pusitame amu pen Dr. Jangmi ta than pon lo amek kachecharche karon ke ko pipi ma ko pipi athes pen se amek chechari ema hala so ateng lo sitame la swang bong pen developed country ba kaching thur tang country long pulote hula daga a reason bang le belek alang tuma longa bangkela lifestyle changes lifestyle la hai pochila diabetes la hai pena joine si hala tum bangke amek diabetic retinopathy popola amek a porda longa bemar pot amek checharche detiti la pen cataract la bangkela arni atur akhe no atur bang ultraviolet rays la hai joine arta pena joine si chechari edetiti enkela ilitum India longa lo angkang pi banon ilitum long Assam ba karbi anglong long le chelang punte la ilitum longa bangke mainly kela developing country ba developing lok langa pochila se ka chelang thai we po diagnosis ka bemar ka chichini der opc chichini rong enke ahut pen ajak tum bangke la malnutrition la vitamin A deficiency po la sojoine sila amek ke kreng po amek do po amek long se amek do po enke la checharche det la taisilo la pen cataract bangke la cataract ki so pu bangta isi main no la bangta pinang ana ki so ka phai ki ong nai ke la cataract abang lo enke la cataract bangke me ke me un sita me ili tum long bangke kopia ki so ma chichini phan che paklang da mia thai da heloving adungara ya vedet ako do pusida chini dun de det pali dam thek the det po ako la operation abang sita me ka phire lason operation pulote amen kar jilong pen sita phire duk po dam patte bok dam hai de titi ta do laya the pena masila ili tum long bangke la haya ki so pena joine se amek chi charchi ongare aphai nang ba dare la na tang de ni adun thu nang de phana ko kar ju thu kang tum alam the bangalo make chi charchi atum aphan Gulf of India ma de tum non ke do bam ke Bharat de lo Bharat de pen ku pipia bidi pensi kirai ko masai claim bom lo Gulf of India hin pensedi Ministry of Health and Family Welfare hin pentalo enke abelek NGOs private organization tum sita mela amek ke charche bang ke pa ve dedi aphai ke pa kom hek je pan program sita me ke en pondo isi la swang bong pen chepang tang nai program la bang ke NPCB VI National Program for Control of Blindness and Visual Impairment la emek blindness pen la emek chechar parim ba emek ka vedet an keso chemandam de phan aprang ben chingrai a program lok si ke deng lo na so a program bang ke NPCB VI bu bang ke enke ako nili nangli tum jongsi arta kyong ningkan flick cap
baninkan phokep arta ki ong akisar tum jongsi ameka supang hun lula ameka solok chochat pen jongsi ka thek long le ka checharche ameka ve pulote nangli tum ladak difu medical college long I department along wang iknon nangli tum phan ladak karbi long NPCB a hin pen free operation scheme do tangka thang tanang ne ladak non mat ke nili tum long dak hospital long mat ke cheng long le lang sita me nili tum Jorhan Lands hospital long sita me pothai ik bom lo nangli tum la tangka sikai si khoros nang ne pin pen la sovar sai en long ji pini nang di labang so ajai mek ang bong pen radio car yu tom wang ali long upo pusiniri ta me kroi dam ni nang le klar dak peng than pot adun tu apu Dr. Derapi long dam thu sinang Dr. Research at tumpen ka pachini non het jong pu Dr. BP pen ta labang so lam asa o pali pon prilo la research at tum ka pachini teng pen somindar angbong mande tum Bharat India long ke 10 million aphai do make charge pu kupya potsi ilatum adet along make avya phai ki ongrelo labang so puthang nang de asa o thanam yima kalang lo ili India long ta make charge ya phai ke do lo la si ili tum la government of India pen ta survey kuri bom titi so survey aputhak ke la national blindness survey po 2007 na data teng ben ke 2 crore pen 80 lakhs an nang ki jum dolo sitame ladak ba ison alam dutulang mane definitions do nili tum blindness po kupima po hedi ini ki aprang ke nili tum gila ame ke checharche irimun thom kachecharche lo pulote lan se blindness po aprang mang ilim mun trok an kachecharche an se blindness po lasin la so a blindness a definition ki change ba alam jor kichilar pen hindi non mang ke blindness po bangke nang 1.2 crore pen nang sunsi 80 lakhs anang jumulo survey teng la pen la so survey teng pulo tangte chechar chipin na bangke 1% maksidu la penon ki dobo ma survey la bangke hala prang nang than mang 2006 to 2007 ar survey podlo he la penon ki dobo bangke survey 2015 18 report posi non mai latest dolang la so pente ke chechar che ke dojia phai bangke 0.4% pen nang ge jum do ta hai 1% pen 0.45% anang jum do ta hai sida mi non India long jase me ke checharche thi lake cataract hen lo pusi chini dam hindi tapen ki do ana me ke checharche ki phuang bong 62.2% ke cataract pen hen lo nang li ke than pen pot klar dak radio cardutum da me chini po pusini ta me ning thelo ne la pen adun thu non apu Dr. BP along ko dam thu sinang Farukrisur kebra trok kebanin kan pen ke mane National Society for Prevention of Blindness amahang patheglo nasi latuma song pen kupipi akerap pipon lo latum a emba ke manga bankela a mek kave phai ke pakomi phansi alang tum banke kitching pen a ke mang matala matlo la so a ke mang pen dam si alang tum ke deng pon alang tum society hin pen ke deng pon a banke la amu pen chethan bomson free a mekerak a ke joy pen a ketrek a mekerak operation la haita sob a ke joy pen lo la pen ke mani a mek chicharo eded la chosma la hai sitami a ke joy kirona scheme da do enke la pen ke penangana dim ke ha atoka no lo hospital ke dam hello wing adim along ke eye specialist ke nohok mat ke dolaple de titi sitame la hai ke so ke langi phan technician sitame adung PhD la hailom sitame ingpupon lo enke acha kadima bangke la alang tumalong first initial management ke chenga ho jongse a treatment do bola dalang tumlong hadak masi pit po enke jongsi ave pulote akola higher center long ba medical college ba civil hospital la sonong ansita make pon 2 hours saita do enke la pen kalang lituma hin pen la so society for prevention of blindness a hin pen kela RBS ke la tum pen chelang sila a school long sita me osomar dom sita me bihe ka kopen penia me ka kiso doma pula hai ka screen phan sita me kelang dam phan sita me dam lo school long sita me pigalamoni Dr. BP akunang le phan make avya phai ki ongara ke kupia pot mahang ke thek hut pen ma manda ka pre a virus apon ma mate make ki so hur apon lo
isi bang ke la emhang ke thek khut pen kachecharche dera bang ta do enkela so angbong pen karon abelek a joini pen se la so emhang ke thek khut pen kachecharche de ti do ke do la songbong pen aki ong naya bang ke mane osomar tum jong si prematurely apor chokche aprang ben jonmo de tum do ba delivery apor hutsta me pene ache the bang ke bang no problem do la hai tum pan ke ICU long bikok titi ke la ICU long hala ki binang pen oxygen supplementation ba apor pe aprang ben jonmo de titi pola amek apor da retina pupua problem do ko kiti la hai tum bang sila ke jonmo pen ameka vede titi tum la isia ki ong dung bang ke la so joine lo ala pen ako ajak tum bang ke do la ke jonmo pen ama si amekhala development ba apaya pokar lo ke do hot ha pene apaya bang pene ke cho vitamin ki dore ba ke cho ki jun long pa meka ke la son pen sita me ke jon mo hot pen la amek abanga chichar chede ti do la pen ke virus pu bang ke virus bang ke la son ekdom pene virus infection po ekdom emek chichar chede dan la son jat bang ke kom apor pen chilang dun long bulo de la hai bang ke me emek nang pa chichar chede dan ke kali ji la pen amek ke so avur apor pen jong si chilang dun long bulo de la emek hinodak chichar chede ba emek chichar chede dan bang ke la pen bang ke le dam de chilang dun da prang bulo de adowai ba hormulong hunde si ha nane son rong tum long ke do amek long pene la son kubiras tang ho pene tang ho emek long ha pene vidun lut pene ekdam ke bang dun pene ki op dun la hai pen bang pute chipa he no dun thurong ji la si la emek ki so sab so vet ki me un de pota hula hai le claim dun pula de chipa he no dun thurong po me pigalamuni tang tini thi hek pen hako Dr. Derapi long dam thusinang Dr. Derapi nanghin pen uridu cardio ratum bhan ki ongdung mek kesu atum ke vitamin E kaduri pen po nanghin pen kirib damalam the than thuyima jase me uridu cardio ratum bhan lalo mek ke chichar che pen ke chipa jok ji asai ke do ilitum hindi la ilitum non ta chinilo je vitamin A deficiency to pute emek chichar chide ji ba emek avide ji po la si cause long masi hala treatment ta bab chi prevent un lo ilitum chirai kom un lo di la si vitamin A deficiency do pulete vitamin A si chodunam po la son thot si hedi ilitum ke hygiene la hai che maintain nang ji ba hala usomar tum ta hala protein energy malnutrition po mo pen nang than ba malnutrition manila ke kecho along vitamin amokha ba minerals amokha ki jum joini ba ilitum athek tum ki chulong li jun long le la so penta imek chichar chi ba imega problem do kokji la si la ili bangi mainly ke nutrition che maintain nang po nutrition matela ki chu long che pa misen je vitamin A a hormone usomar tum hantala vitamin A ke vaccines long epid po la pen ki chu hormone long ta ili chi include me ba kichu long jeneba lang ok ala oil sa amokha he fish oil lang ok atu la tamio la pen la green leafy vegetables la arbo ha all haita along ta vitamins do la nutrition lo la pen mo pen Dr. BP po bom hala prevention control program national prevention blindness control program po NPCB program po la tumke Doctor sidolo kopipisi claim nang jima kuso ang deng si he first bang ke primary eye care pudo labang ke ilitum la primary eye care mani ilitum chini lo mainly ke la primary health center ilitum PHC pupu he rong lo manta dolablo sub center la daklom anta la so blindness control program ahin pen hedi medicine sitame ba kusonsi ke chiri nang ji sitame la hai dolablo hala dakta he la si imek long ko pini ason nang jang chok puta doji ilia hot pen ke la hai pen ta chilang dun pa mi puti infection a chance to la hai ta che sapha dun pa mi nang po la pen imi thang mata hygiene he la chimintin nang ji chapang thir nang ji kitu withak chapang thir nang ji athema ili ke imhang ka chi ot ta ibi do kokti ti ing I pen anjat pen la hai imhang chi ot po cheven po la hai pen thai di judi iri long siter hai pulute hand washing ba la iri hai ta charsam pa mi kanang ji ching thir jer pen si do pulute la hai penang infection ke imek ki so that ka lo belega infection ta chiri long po ili tum hedi
la pen hospital la PHC long anta herong lo manta multipurpose worker po to di MPW po job to ke di la tum mane PHC long bahini ba pange thom ki duji la sila tum la common eye problem hai la emek ki so tang ho emek so ang ing thak sai la hai duai an ki la PHC tum along si long et po ki la alang li tum si rong long si ta mi survey ba la nurse by do tum long dun po la tum si dan heka duai ki pediatric an ki la tum han training da pp bon multipurpose worker tum hindi la si la hai tum han le chi than ta chok ki la alang li tum judi thekte ba bele a problem thi unang nak poloti alang li tum eye hospital long ba eye specialist tum han refer po matiti la Dr. BP na than son se pini medicine pipo ba pini eye operation angji pulute ba belek akiso diabetes tang ho pini pressure dokok tang ho lahai chilang pon pami long po lahai bang kya asap so thechet hospital long se facilities to po he rong long bang kya with the tech la pen alangli pachini pon no je la so blindness control program long pen ke ki joy abar sa mane free treatment la si ma jokta manila an osada mare ji medical college long dam te khoros thi o la so ka phiri pen bangi mane phiri nang ni wang nang po ma jokta welcome lo di medical college long ki hai la pen osumar tum le mek kachecharche det ba ki jot mo pen hai pen da pinang an ka chiri ba treatment dulo non bangi di la atima hospital la ki thik ethi long ki niku puduma ti la neonatal ICU hai osumar tum ICU hai la dak pen ta pinang ana kirap long po la mane osumar tum la amek ke hing no pen hindi la si ophthalmologist ba eye specialist that kali hala pediatrician tum pen ta first pen le ili diagnose thek ba ili le la osumar ki lang doctor tum anta la hai ki chiri ba la hai symptom sai pang thek tun thek pulute osumar tum ame ki kachecharche hin pen kin phai nang jum po chiri thek po sitaminon ki government hospital long anda niku facility bala osumar tum ICU anda dolap lumeti la silan mane phai ki nang pat bilo nang jum po la pen la national blindness control program along koi si program doleng la school eye health service po hindi la tum mane school long dam po eye screening bala usumar tum han he school long se eye check up kuri dam da karbi ang long ki ko an success ni li lan chini dam dilang he claim bom lo ni li tum ni tum medical aside nat pene cheklem pamme la pen alang li tum tala chiri pon ba la chepang thirjer nutrition high hospital apor pen dam lason BC serious OA ko hutsidam lason pulote angchum po klar dak why dak nang tum pini riju karju arara tum phan pini nang tum apor chi pi pen labang so make up tum man krai kom po athe pi pen tum kachi hu chi purlong ke kapai ke mi posi na tum phan bani tum tame la khaloni athe ki ongdung ke rong ru ar lo ke do tum jasemet ki duk det arara tum pule pudam delo nang athe alang le tum me ke so pen kachi pe jok ji phan ki ongdung dunge kamatha kisung song si tum pen nang le tum pen da than lo ki ongdung ke kaphiri pen ki ongdung tum ke tangka kaduri pen jok pen ba ki ongdung tum ke atwar ka chini la puson tame pini nang la tum suri sayang bong chi open pini dang tum akaswani diphu along wang pen just semet riju karju ratum phan klar dak pen labang so make kachecharche pen kacherai komi ba kachipa jog dia towar nang tum riju karju ratum ke tham pen opor suri nang la tum phan akiro pi parpiloni ethak bar thear namle nang la tum ke claim saya long le bahir jumi dona lasi pini le tum chi hochipur ke lapan le ington koglona Dr. BP lapen Dr. Derapi na tum phan churulo kardong